What's up, everybody? Welcome once again to the SSBD podcast. My name is Dan. I am Shaz. I'm Moose. I'm Bobby. Jangan lupa guys, follow IG, YouTube, TikTok dan Spotify. Yeah guys, ssbd.cast. Same but different. Keep on top, controversial talk. Get it up and lock. SSBD. Same but different. SSBD. Same but different. SSBD. Still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. What's up everybody? Welcome once again kepada SSBD Podcast. Yes. Kali ni kita ada tetamu daripada sponsor kita, Designbox SG. Yes. Project Manager dengan Designbox SG, Farhan. Mr. Farhan. Macam Farhan. Farhan, terima kasih datang. Terima kasih jemput. Lembutnya suara dia. So Farhan, maybe you want to intro yourself? Yeah. Okay, so basically my name is Farhan. So I'm from Designbox. So I'm part of like I kerja is more to like macam marketing and project manager. Head of marketing and project manager, correct? Project manager Kira dua marketing. position, pakai lau push. Yeah. Yes. Project manager actually buat apa? Project manager is more to like macam kita punya project executive. So Okay. kita will tengok kita punya budak-budak project executive lah. Baik. Then kita will jaga diorang. Then more only like Scheduling, is it? scheduling untuk diorang, Oh, apa yang diorang scheduling bikin pun semua. sama. Yes. So your position in this company is actually quite high lah. Yeah, quite high. Quite high. Yes. Oh, dia dah Oi. cakap. Dia cakap. Dia dah bersuara ya. Oh, tinggi lah. Kami kan tinggi lah. Tinggi. Okay. Oh. Tapi kenapa design box? Kenapa Designbox? So basically saya Saya tak payahlah fokus sangat. Basically, aku minat design. Okay. So I faham. came from product design. Okay. So aku have this opportunity, why not aku just join interior design. So aku really minat in design. So that's why aku join Designbox. Tapi bila kau buat product design dengan design for houses rumah, ada similarity? Dia ada similar more to like dia punya apa tu nama dia punya Lebih itulah. dia punya Software. software correct. Software. Software correct. Oh, wow. Tu pakai Yes. apa? AutoCAD. Tak. Aku orang lama. Sorry. Aku baru nak cakap Aku saya. orang Kau lama sangat lah. Aku lama sangat. Sorry. Okay. So basically dia pakai macam SketchUp, Okay. then lagi SketchUp kan? SketchUp actually. Kicap dah saya. SketchUp. macam SketchUp, then 3D modeling, Oh, rendering. nice. There's a lot lah. There's a lot, yes, correct. Susah tak bro design rumah dengan produk beza? Actually product design lagi susah. Oh is it? Product. Product design as in what? Product as in like macam kau nak kena example lah, aku just put iPhone. Okay. Kau nak kena buat product tu iPhone. It's not only dia punya Luar. exterior tau. Oh. Ni more to dia punya interior sekali. So into one. Oh, nice. Kira everything ah. Yes, everything. Kira macam project manager marketing satu shot juga ah. Ya, satu shot juga. Oh, Even aku marketing pun aku really doing like macam apa tu more to like this edit video semua lah, everything. Oh, Oi. editor juga. Yeah, editor juga. Tu dah pakai liau lah. all in Dah berapa one lama lah. kau buat like your experience in all this editing and stuff? So basically editing ni semua dah macam dulu memang pernah ada buat lah. Yes. Dulu as in lepas sekolah. After sekolah dulu tak ada ni apa, tak ada TikTok semua tak ada. Betul? So, Betul juga. Susah juga tu nak Betul. nak market lah kan. Very hard to promote lah dulu. Yes, correct. So for how many years tu kau in this experience like design? So for experience in design pernah buat here and there lah. Just aku kadang-kadang selalu aku tengok TikTok, tengok channel diorang buat dan aku just ikut something Oh, like that. kira street Kira smart belajar lah. sendiri lah, yes. Oh, correct. belajar smart lah. sendiri. Ah, baik. Lagi Susah YouTube tu lah. belajar sendiri. Self-taught man. baik lah, Self-taught lah basically mostly. self-taught lah. So from here kau joining company then you gain more experience to do more things lah. Yes, betul. Baiklah. So Trust what- gain lah from there. Trust gain lah. Nice. So what do you think why people should choose Designbox? Okay, so basically why people should Designbox? Pasal Designbox is, dia punya package is more to like macam Melayu cakap is mampu milik.
Mampu. mampu milik. Marhaina, harga Kirakan marhaina. harga je tak. Murmur lah. Ya, murmur. Murmur lah. Abang kata murmur. Harga murmur. Harga murmur, yes. Yes, and some more kita will give more 110% to the customer lah, to the client. Which is good. Wow. Which is good. Which our service, everything. Hmm. And kita will, it's normal lah, kita will update dorang. Once dorang, kalau dorang dah engage kita, then kita will go with the flow. Then we will, kalau macam BTO, selalunya kita will check for defect. Nice. Before they start the renovation. Check for defect, everything. Then baru once dah habis that defect, HDB dah bikin diorang punya defect, then kita will start kita punya reno. So during the checking of defect ni kau ada kat sana juga? Ada. Ada. Personally So ada what's sana what's lah. the most weird defect kau pernah ni dapat? Okay, so basically aku pernah nampak satu. Dia punya weird defect is selalunya okay, kat pintu bilik kan. Dia punya cover of dia punya pintu kayu tu Kat atas. kat atas tu dia ada dah pecah, Okay. dah terbuka. So basically that's what we call is defect check lah. Okay. Everything pasal kita pun rumah orang Ya, Memang, ya. Betul. Diorang pun mesti nak semua sempurna. Correct. Yeah. Betul. Betul? Oh, interesting. Aku pernah dulu orang check defect pakai pen or something like that. Nak ketuk on the tile. Pakai pen tak lah tu Pakai pen. pakai apa? Pakai Pakai aku tak pen. tahu, aku tak tahu. Baik kau pakai jari je tu. Pakai jari lah ketuk macam tu. Kira tap-tap pakai kuku lah. Aku tak tahu. I'm not sure but Begini ya. Ah. Oh, hollow. tahu je. Oh, hollow. Tapi okay, ni selalu orang selalu cakap okay, apa weird ke apa ni. Aku nak tanya kau, apa achievement kau dekat design box ni? Apa achievement Like, aku? masa best gila masa kau buatkan untuk this Okay, so kau customer tak boleh lupa pun apa dah buat kira benda macam ni. Syah, Aku power Syah ni. Macam the feeling macam kau Syah baik Syah. Aku rasa macam aku achieve something to Okay, pasal okay, example kalau macam rumah orang kan, kalau kita bikin nak kena biar yang sempurna lah. Betul. That's Okay, kita insyaAllah. achievement. Yeah. Yes. So basically aku pun dulu ada rumah sendiri. So basically aku dulu pun ada apply ni interior design juga. So basically aku pun tak tahu. So from there why in design box kan kita will try to educate diorang juga. So at least diorang faham. Yes, of course. Jadi kalau kita bilang apa-apa, kalau gini tak boleh means tak boleh lah. Dan kalau yang apa yang boleh, kita boleh. Something like that. So at least diorang will know. Yes. Honest lah. Yes. It's best that way lah. Yes, it's best that way. That's like what we need to do now. Kita just continue with this product talk. We need to stop. Kita akan sambung lagi sekali nanti. Sekarang we go back to our regular episode dulu. Silakan abang. Okay guys, this episode is brought to you by Design Box Private Limited. Shape your space, realistic quotation and practical renovation. Code SSBD DB5 to enjoy 5% off total quotations, free upgrade to Bloom HK Aventus Hinge. free 3D rendering for all carpentries work, free Compact Plus sync cover for all Compact Plus client, limited to the first 20 sign up only. Then contact them at 80762245. 80762245. Dan jangan lupa juga guys, follow them on IG and TikTok at Designbox Designbox SG. Thank you so much Farhan for coming here today. Sama-sama. Alright. Thanks for inviting me. Welcome back, guys. Welcome back guys. Welcome back to SSBD. SSBD Podcast. Podcast paling sembarang di Spotify. Ya ke? Ya saya. Okay. Follow kat mana? Terus minum. Follow guys, Follow mana? sabarlah. Oh, belum lagi Iya, minum dulu. Kita bagi tengah kau tengok minum dulu. Kita sedap ni, cerita dia. Okay guys, jangan lupa guys, follow kita di Spotify, YouTube, IG dan TikTok. Di ssbd.cast. Baiklah. Ni apa sedap ni? Kau siang minum apa ni? Inilah namanya Kopi Daddy. Kopi Daddy. Di Daddy. Sedap Memang kopi Daddy selama Kopi Daddy. Show me Daddy. Kopi Daddy. Kopi Daddy. Asik. Kita Boleh bagi lah, jingle tau.
Jadi kita ada apa ni, kopi daripada Daddy. Kopi Kopi Daddy Daddy lah, SG. kopi Daddy. Kopi Daddy. Kopi daripada Daddy ya. Alamak. Kopi daripada Daddy lain macam tau daripada tu tau. Nama dia Kopi Daddy. Yes, saya. Yeah. Jadi it's a home based business, right? Yeah. Yes. Jadi korang boleh check out lah dorang punya Instagram. Instagram. Kopi_daddy_. SG. Yes, sir. SG, guys. Harganya Check out the link semua, down. harga Ada pun 2 berpatutan. underscore guys. It's $7 and below lah for all drinks that they have. Yes. Correct. Jadi punya korang links nak down main apa ni below. semua ni? Aku punya is Spanish Okay, jap. Spanish latte. Kita ada 4 ni. Baik-baik, So 4 lain-lain ke macam mana ni? Aku Tahu yang Spanish latte. Spanish latte. Kau punya art pula. Siapa? Siapa saat? Siapa? Sorry doh, aku macam dah overthinking sangat Macam aku nampak oat ni jadi art tu. Oh, kau punya oat. Okay, aku ni is a flat white but dorang pakai oat milk. Sama-sama. Because Aku dengan tak Syah sama. boleh- Aku actually ni Oh, kau pun sama, aku tak suka minum susu biasa. Lain Jadi macam. lain macam kan. lembu Tapi jatuh. they got this alternative milk lah. Jadi kita boleh minta oat milk. Oat milk kira for macam orang-orang yang nak diet lah is it? Vegans Either that yang nak diet atau dorang tak boleh minum Lactose. susu biasa lah. Either that, give me that. Give me that. Yeah. Okay, so Yeah. actually the difference between flat white dengan Spanish latte. Okay. Okay. Spanish latte. Kau saya dah terlepas cakap ni tau. Actually kan Spanish latte what I know lah. Okay, aku bikin kopi je. Yeah, tu Okay. barista. barista. Barista lah, kau barista. Aku kan? barista. Yeah. Jadi Bukan Spanish latte barista what I know sebenarnya. is the kopi is already sweetened dengan condensed milk. So What is it? Huh? What the Spanish fly? Spanish 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 latte. latte. Spanish Spanish latte. latte. jadi korang rasa manis kan? Manis. Ah, Manis yes. kan? So that's why lah. That's where the sweetness come from lah. Habis yang oat milk tak manis lah. Oat milk tak manis. Kau rasa manis tak? Tak, dia macam just pure pahit kopi lemak ah. That's the way to really enjoy coffee lah. If you ask me. Okay. Because for me aku rasa ni benda manis lah actually. But yes, it's nice. It's smooth lah, smooth lah. Dia Smooth, correct. Aku tak minum sweet drinks lah. Tapi ni first time aku dah lama tak minum kan. So first time sedap lah. Sama lah dengan sedap, aku sedap. lama tak minum kopi. Ya, boleh nampak tu ramai ni. Macam kau punya lagi sikit pada aku. Aku macam banyak. Kau macam dah laju. Dia enjoy. Kau enjoy lah. So actually dorang not only coffee lah, dorang pun ada jual like kid friendly They have punya. like some other beverage. punya yes, correct. So 1, 2, 3 ada 3 air untuk so called budak-budak lah, Non caffeine lah. non caffeine. Caffeine free lah basically. Jadi dorang ada banyak lah. So you guys can check it out lah kat dorang punya Instagram and then Yes guys. you know, Bawah sini. Yeah. Aku tengok ais Milo lava ni macam sedap tu. Tapi yang paling baik pasal diorang, they have the same day delivery. Yeah. Harga delivery korang nak tahu, korang DM, korang tanya dorang. Yeah. Betul guys. For more information, please For more DM them. information, yes. Yeah. For more information, Kopi please. _daddy Dia- _SG. yes. Kopi daddy. Copy daddy. Lagu dia lagi, Bob? Lagu dia? Tak payah. Cakap pasal daddy ni semua kan. Aku teringat pasal budak-budak. Kan budak-budak kadang panggil kau Daddy, macam daddy, budak-budak. daddy, papa, Okay. papa, right? Anak aku Biasa panggil je. aku daddy. Kan? Anak aku panggil papa lah. So, Anak aku macam, panggil dada. Dia bukan so kopi macam- bapa bukan kopi papa kan. Ya, Kopi aku daddy. ayam. Kau ayah Kau ayam. Kau hanya. Okay. Okay, Come on. so pasal budak-budak kan. Aku dengar cerita banyak-banyak budak-budak hilang. Ya, Ada. banyak kes lah sekarang. Recently, Ya, budak aku rasa hilang. like Kena kidnap atau Kidnap kidnap. Singapore. kidnap. Tak lah, as in like macam not only whole Singapore world lah. like It's a seberang sudden- macam- Southeast Asia. It's a sudden search tau. Hmm. Tiba-tiba banyak. In like 1 month lah, ada 3-2 kes, budak lari rumah, Yeah. budak hilang. Yeah, correct. Budak lari rumah aku rasa macam common tau sekarang. Sebab aku tak tahu lah dekat aku punya area tu banyak orang tunjuk missing person. Person punya macam gambar. Yeah. So aku macam tengok aku macam okay apa lah kalau nak hilang kau dah hilang lah kan. So macam kat Singapore banyak orang hilang ah. It's either for me tak tahulah attention ke dia tak suka rumah dia ke ada gaduh ke Problem whatsoever kat problem rumah. ya. But kalau abroad budak hilang tu yang seram sikit. Oh yeah, correct. Yes. It's another whole story lah. That one. Another whole new case lah tu. So, Jangan. Singapore hilang sekarang gimana? Habis yang tunjuk gambar tu pun teenager tu. Ya. Dah besar lah. Kira Aku secondary lah aku rasa. Dah faham lah. Dah balik lah, dah balik. Dah balik. Ya. dah bercinta lah. Aku rasa lah. Cinta-cinta lah. maybe. Tak, but then the sudden search, kau tak macam
terfikir ke why it suddenly happen. Tiba-tiba ramai tau. Macam those below, and it's always below 15, below 16 years old. Apa yang korang nak ni? Apa jadi dengan korang ni? Tu aku tak faham. Tapi yang aku faham yang budak lagi lagi muda lah. Below 7, 8, below 7 gitu. Below 7? Oh. Below 7 tu ada yang hilang tu below 6 month. Tak boleh. Below 7 gitu hilang, then ada yang pass on lah. Pass Oh on. ya ke? Ada yang jatuh kat dalam longkang. Then Okay. Ayo. Oh, that was Pass away. the yang Kat kalam dengan fishing, ada yang fishing tu. fishing. Yang pancing ah, ya ada budak Melayu Fishing kan. satu, Yes. fishing satu. Habis ada yang budak very young budak dia keluar rumah dan terus hilang, tak boleh jumpa. The autistic boy, right? Yeah, correct, Dekat correct. Bali- condolence Bali- to, kurang condolence upaya to the lah. family lah guys. Yeah, condolence to the family. So Yeah. macam Salam for takziah. that memang aku cannot say anything ah. But for like macam teenagers punya age, tu aku ada sedikit macam missing. Ya betul. Huh? Right. Yeah. Tu kan missing lah. Tu kira tak nak balik rumah je. Rebelling ah. Aku feel they're That's trying to what I think rebel. In your opinion lah. In my opinion lah. In my opinion lah, diorang more to rebel. Pasal kita pun rebellious dulu. Tipu lah tak ada. Tipu lah, bohong lah. Muka dia pun muka rebellious. Muka rebel, muka kopi, macam-macam lah muka. It's more, I think it's just face lah. Diorang acting out lah. Yes. Teenagers. Dulu kita ton. Sure lah, Ton, ton ton. lama tak dengar. Ton, ya. Tapi Ton pun ada inform juga. Dia betul. tak tercari. Aku ton Aku dekat area rumah aku yang pasal mak aku masih boleh nampak punya. Okay lah. Safe lah, safe lah. Safe punya. Kira pekik je dengar. Pakit je dengar datang. Okay, sorry guys, balik lah. Okay, faham. Tapi this cases yang baru-baru ni is what? Normally budak-budak perempuan lah. Is it? Yeah, I think majority Banyak perempuan. ya perempuan. Aku Ya. pun tu lagi aku macam lost. Kalau macam lelaki macam okay lah. Laki-laki lah aku. Macam kau pun nak lepak gitu semua. Betul. Ni kalau perempuan Ya, perempuan banyak Perempuan. Ya, Kalau literally lah. hilang leceh tu. Sebab missing person aku nampak gambar semua banyak perempuan lah. aku Yes. nampak TikTok satu a group of boys dorang buat TikTok punya Oh, yeah, I live saw or that, what, I right? saw that. Yeah. Oh, yang diorang Missing, jumpa that one is the missing girl. So macam untuk aku kalau yang in my opinion if I'm the girl macam dol lah kau kata kau missing habis kau lepak-lepak dekat park it's kat Pasir Ris Park kan tu kan. Or Yes, something yes, like yes. that, right? Pasir Ris Should Park. be lah. Yeah. It looks like it lah. Weird sia. Macam orang Dapat jumpa dan panggil polis dan polis datang dah dah kedanggut. dah. Saya dah saya macam Kira settle no lah. point lah Macam- kau letak missing person lah. Yeah. Tapi kalau kat Singapore, kalau runaway cases is pergi home Hah? As in girls home, boys home. Aku tak sure. Is it a chargeable thing? I don't think Aku so. tak rasa Oh, tak pasal dia tak it's not a crime. I think it's more to counselling lah. Yeah, it's Yeah. not the Dia counselling. bukan counselling. kau pergi It's more rehab to lah aku counselling. rasa. Untuk apa aku rasa lah, untuk counselling lah. Let's put ourselves in the shoes of yang Nak orang-orang yang hilang Okay, ni semua. okay. Why they want to run away in the first place? Family. According to us According Okay. Why they run Why they run away? Untuk aku, why would I run away is because results macam kadang banyak Oh, results yes. oriented, right? Mm. My parents macam aku pun result oriented parent lah, but then yeah. So I think too much pressure on the kids getting to get straight A's or getting to get kan. good schools because now Faham. parents already categorizing schools or this school is good, this school is not Betul, good. betul, Yeah, betul. so I feel like if as a parent you already have that categorization, right? It affects the kids mentally. Correct lah. It's Yeah. quite true lah. Pressure lah. So Basically pressure, Pressure lah. and to avoid depression, their way to counter it is to just get out Keluar. from there. I mean, if and- you think about it, this is better than taking drugs. yeah, definitely, definitely. Aku rela anak aku. It's not that we condone running Going away out lah. Correct. correct. But given the best of two evils Yeah, correct. best of two evils. Actually, We choose the other evil lah. Actually, Yeah. got Gitu three evil lah. One One more more is evil. Oh, yeah. That that jangan one lah. banyak tu. Ya Allah. We can, Yeah. you know. Ngeri siul dia. Yeah, correct. So I think this topic also when we talk about it, kita as a parent pun kita will take a time to reflect on ourselves whether like are we too hard on the kids for macam belajar or whatsoever not lah. Betul, Yeah, betul. True. So, aku tengok macam anak aku duduk kat tingkap kan, aku dah seram saya. Kenapa Itulah. nak duduk dekat Dia tingkap? tengah baringan gini kan. Oh, aku tengok macam paper lah. Aku masuk macam asal apa baik-baik tempat kau duduk sana Aku lock saya tingkap. Tak nak buka saya. Aku kena complain tu.
Serius lah? Bukan anak-anak aku lah, kucing aku lah. Yalah, Ha. Hmm. Orang daripada sebelah yang blok ambil gambar. Kepo ni baru Ambil gambar. kepo. Terus NPark apa datang gitu cakap asal kau punya kucing baring kat yang Yang the Aircon parapet lah. ledge. Parapet lah. Oh, not even parapet. parapet. Dekat itu je, dekat aku punya window grill. Oh, the grill punya window tu lah. Kat dalam rumah Wow. gitu. Pun boleh Yes, kepo lah. tu macam. Ya. Kepo tu. Kepo lah sekarang. Okay, back to the macam ni lah. Betul dia Yang budak-budak lari. budak betul lah. Budak. Tapi Betul, budak-budak yang budak-budak hilang, yang sokok hilang tu dia bukan kat tingkap tapi kat mana, kat park kan? Park. I mean sekarang kalau dah lari pun dia nak pergi mana budak-budak sekarang. Kita dulu kalau lari kalau tak balik lah. Busuk-busuk kau pergi mana? Rumah members. Korang ada pot-pot sendiri apa? Betul. Sekarang budak-budak kalau lari mana dia ambil pot? Tu lah. Cerita Banyak banyak. tempat Kita tutup, dah banyak tempat kamera apa? Betul. actually true lah. So that time kita tak balik lagi kat Esplanade Underground. Dulu mana tak ada kamera apa. Exactly. Sana. True. Sekarang kalau let's say lah, sekarang kalau budak hilang pun senang jumpa pasal kamera everywhere bro. Takkan Kamera dah macam octopus kat luar. takkan Kamera macam hantu octopus. masuk ke dalam But why there is still people reporting about missing? Aku just tak faham. Like, yeah. you can just go straight to police report that my child is missing. Can you like view the CCTV around my block area? Tapi kena dia orang No. kata kena missing for Tak, 24 tak hours. boleh. 24 hours Baru hours, report. eh? Yeah. Oh. Tak, like kita tak cakap pasal orang yang missing betul-betul missing lah. Yeah, we cakap pasal orang yang just missing but they actually lari rumah. Yeah. So we need to iterate to you guys like not talking about like missing punya orang lah. We talking about those missing but actually just run away from home lah. According to the recent cases lah. Yeah, correct. Tapi seram saya. Kau imagine kalau anak kau lari, ya Allah. But what I think lah kan, if let's say orang go missing, but normally dorang buat ni benda semua is for the attention lah. I think it's Maybe for lah, the maybe attention. some. Oh, yeah. Because so that once Technically, dorang dah yeah. so-called dah orang dah jumpa dorang balik kan, then ada juga orang sayang aku Oh, Dorang- yeah. for the attention. Kira kurang kasih sayang lah. Most of it KKS lah. Yeah. KKS. Tapi kalau As in like macam- cancel lah. Kalau kau hilang dan aku tak report lah. Tak Aku ada tahu tak ada orang sayang aku lah. Hidup aku macam gitu lah. Aku tahu macam Korang sayang aku tak? Tak ada orang komen boleh? Call Okay, aku cari. hospital lah. Aku boleh cari. Then operation. Yalah. Kurang kasih sayang ya. Maybe lah they lack of the compassion from family. Kadang-kadang orang family macam kau cakap, parents sekarang they push study, Yeah. grades. But maybe grades. bully also can be a Bully yeah. yeah. Bully also can Bully. be one more Family issue. bullies. Bully Kira pun dalam family lah. Macam tak ada kena yang bully. luar family pun sama. As in like macam dia kena bully tapi parents dia tak percaya dia kena bully. Faham tak? Oh, that is Ya, pasal sakit, so- Ya, so macam asal aku betul-betul kena. Macam kau tak strong lah. no lah, I don't believe you lah. Ya, correct. Bidik lah. Ya. No lah. Ya. Lagi-lagi kalau kau boy. Anak lelaki kan, tahan lah. Ya. Ya. Ini Tapi standard. tak semestinya lah. Aku selalu cakap macam itu. Nampak? Tapi itulah as in like kalau jatuh gitu okey lah. Tapi kalau macam kena bully aku memang bullying is out of the Aku ajar saya anak aku bilang dia kalau dia kena bully, anak aku pernah kena bully dekat sekolah. So there was a story. Betulnya mati tu kopi dia. Sedap, kopi dia. Sedap. Sedap kopi daddy ni. Sedap tu. So I was saying anak aku kat sekolah it's a bullying case lah. Yeah. So aku dengan bini aku we were worried that it will affect her in a way that she will not want to go to school. Oh ya. Takut cabar lagi. Anak aku baru berapa tahun? That time was like 7 years old, 6 years old. Okay. So kawan kat sekolah dia suka ambil duit dia. Ambil duit dia, nanti pergi kat dia minta duit dia pasal dia nak beli barang. Ambil anak aku bagi. Wah. So anak aku pun baik hati nak bagi. Aku bilang dia jangan bagi. Yeah. If they bully you, tell your teacher. Ya. So nanti dah lama-lama aku dengan bini aku fed up, aku turun sekolah. Tak boleh duk. Takkan every time saya akan bagi Yeah, anak yeah, kau definitely. duit balik Tak, habis. dia kasi, diorang nak kasi balik tak? Tak. Oh, tu dah kira bully lah. Tu dah kira Extortion lah. extortion. Yeah. For 7 years old tau. Aku pergi sekolah buang cikgu dia monitor, so it was true lah. Yeah. Tapi Habis dia sekarang sekolah masih pakai duit? that point of time masih. Sekarang Ada. baru-baru dah start pakai Pakai. TAPI. EasyLink ya? Yang tapi ya. TAPI Ya, namanya. tapi ya. Tapi apa EasyLink ya? Tapioca? Tak tahu lah. Ya, Dia nak macam pakai dia punya EasyLink EasyLink, untuk scan. But I already paid for the meal for the whole month lah. I So see, dia I just see. Oh, serius tak? Ya. Bukannya macam debit card? Bagus apa? Sekejap. Dia macam sekolah anak aku is the first one that uses this punya lah. So the one that they use is just to tap, then they just
gift. Yeah. Oh. So Okay. dia dah bayar for the whole month. Nanti dia pilih apa dia nak makan bila kita nak order. Oh. Then after that bila dia kat sekolah, Apa? Makanan semua sama price lah. lain-lain. The most expensive yang aku pernah belikan anakku, anakku dia quite Sihat suka lah, makan lah, sihat, sihat lah. sihat. Dia suka makan. Sihat wafian. Macam korang itulah kan. So Oh. Okay, boleh. boleh. the order dalam $7.50 worth of food lah. Got one day lah. One day of the week dia akan Lapar. Sekolah apa ni? North Shore. $7.50 Tak, satu pasal hari. dia add lagi benda lagi. Dia Oh. add lagi. Tambah-tambah lah, lagi. add on lah. Additional lah. pasal- yalah. Sekolah je tau. Ya, pasal kalau aku beli yang biasa punya meal, Ah. dia tetap apa, can give me $4, $5, I want to buy ham and Okay. cheese. Yeah, Lepas dia dah tapi makan, macam gini okay lah. So, Yeah. Macam Tak- kau yang kena extortion gitu. so it also helps with the extortion in school lah. So Yeah. kira pakai kad atau pakai cash Yeah, lagi lah. correct. Cik, okay lah. So Yeah. to not differ from the subject lah, this kind of cases will cause budak-budak kadang-kadang cabut, tak nak pergi sekolah, Yeah, pasal benda-benda correct. gini lah. So Yeah. pantau lah. Parents need to pantau Yeah, budak-budak correct. sekarang. So kalau budak-budak pun kena physical, macam anak aku kena physically abuse juga. Kena tumbuk dari belakang Dekat sekolah? kat sekolah. Allah. Ya, sebab tu aku hantar Masih dekat silat ada sekarang. Aku hantar dia silat. Cakap kau balik. Anak silat Cakap Apa? kau balik je. Sila apa? Aku sebagai bapa Gerasio, pun memang gerasio. anak aku pukul. Aku tak tahu apa Gerasio. silat lah bro. Okay. Aku tak tahu lah. Wushu yang wushu. Tak, aku yang kecil Aikido. Apa? Oh, Yang perempuan Aikido. Aikido, Aikido judo Akido yang perempuan. boleh campak-campak orang Yes, tu kan? correct. Tu Yeah. aku punya anak girl. Yang boy Grip lah, silat. gripping. Campak-campak. Grappling. Grappling eh? Grappling kau ah? Gripping lain. Gripping. Gripping. Kopi Jangan. daddy. Kopi daddy. Itu grip tu. Grip tekak sedap saya tu. Hey. Tu aku sedut. Sedap Okay, tu. tapi Lepas ada kalau kacau sedap oh. Tapi Tadi aku aku tak tanya tahu. korang, kalau benda gini baik kan? Anak-anak kau, what's korang punya point of view kalau kau pasang tracker kat anak-anak kau? Attack ke? Apa dia panggil? Attack. Attack. To track. Yalah orang punya GPS movements. tracking ah. Ya. GPS tracking ah. As in that, Ah. that Apple punya attack. Aku letak. So kau nak buat apa? Jadi macam apa? Does it invade privacy ke tak? Kau rasa? Aku dengar kes dulu orang taruh kat kasut budak-budak. Aku letak kat dalam bag anakku sama kasut lah. Oh, kau taruh ah. But sekarang tak letak kasut. Kasut? Macam mana letak kasut? Tapi not comfortable for the child. Insole. Tapi not comfortable. So aku keluarkan. Aku tu kasut aku letak for few days je. Lepas tu macam doesn't make sense lah. Tak boleh nanti diorang lari ke Ya, apa, so diorang aku lompat. letak kat dalam bag lah sekarang. So kalau anakku tak shoot lah kan, kalau dia hilang bag ke apa, aku tak mahu dalam bag dia lah. Ya. Aku nak cakap anak aku hilang, tapi nanti aku kena play dengan movie aku. Sir, cannot find But your letak child. The attack, bag over there. Ya, aku tak Aku attack. rasa macam kalau korang letak attack as a father, aku rasa macam korang belum lagi at that level of fatherly tu. Oh. Actually it's true. Yeah. Correct, betul. Okay, Sebab ini macam opinion kau tak percaya opinion lah. je. Untuk Dia aku lah, opinion untuk dia. sebab aku rasa letak attack macam kau dah buat anak kau jadi macam Produk. maaf cakap ya. Macam binatang. Aku letak pasal aku nak tahu mana dia at after school. Pasal dia pergi balik sendiri tau. And dia baru primary 3, primary 2. Primary 2 dia dah balik sendiri. So pasal aku letak attack. Ya, so Kalau- just in case pasal ada road crossing semua. Kalau handphone pun ada ni. Anak kau ada Aku handphone? tak ada. Anak aku tak ada handphone. Tak ada handphone Tak ada. No handphone, no okay. smartwatch, no nothing. Belikan dia pager lah. Pager macam pager. track. Dia nak Ni pager. dia nak apalah. Why aku letak attack? Untuk aku for me pasal number one memang tak ada phone, tak ada smartwatch, right? Okay. So attack is the only one that I can know that where his location is at Okay lah. lah. Yeah. So then pasal dia permi tu dah balik sendiri. Then aku takut but there's a lot of crossing punya tu. Oh, A lot of like road crossing. pedestrian crossings lah. Incidents Aku buat road crossing kan. So aku takut so a lot of stories where children driver lalai. Then children tu Apa child tu tak- kena. Apa tadi you about to say something tadi, Road Charles? crossing. Aku sekali hari aku nampak video satu ni budak 9 tahun je bro. Wah. 9 tahun lari. Lain primary 3 ah. He was a Oh. 3. primary Primary apa? Primary 9 apa? Apa? 9 years old. 9 years old. Ah. Primary 9. 9 years old. Primary 9 Primary 3 lah. 9 Primary years old. 3. Primary 3 3 lah. Yeah. Dia nak cross the road. EM1 ke EM2? Tak ada EM. Oh tadi ya. Belum lagi. Dia nak cross the road. Apa ni? He's a green man green. I mean Green kita light boleh lah. jalan, kita Yeah. boleh cross the road Pedestrian lah. favor lah. Then budak tu lari.
Lari sekali tiba satu taxi ni langgar dia. Doh, aku rasa kau tahu tak, yang this traffic light ni, yang masa yang kereta masih boleh jalan belok punya, it's not safe at all sia. Kita like turn left. tu. Yeah. Aku rasa tak asyik langsung. Sebab yang recently ni aku cycle, dia green tu. Aku dah tengok tepi sia. Aku sekarang kalau nak cross road, aku tengok yang incoming traffic car. Correct. Aku slow down gila babi sia. Betul-betul saya ni perempuan driver terus jalan terus. Sure lah. Sialah. Kalau tak kau dah tak ada sini siapa? Kenapa saya buat macam ni? Betul lah. Kalau kena langgar lah. Aku still alert bro. Alhamdulillah. Nampak? Kopi daddy. Okay, so go back to Charles' story kan. Jadilah budak tu dah lah kena langgar. Dah kena langgar tak apa. She was under the car. And then kena track kat belakang. And then you know when I saw that video, aku macam, insyaAllah, imagine if I imagine lah that if it was my daughter. Affected lah Affected gila bro. And I found out also from the comments that the driver was 70. Dah lepas umur CPF so. Ya dah nak time lah. Berapa kali ada? Taxi driver. Too tired. Jadi- Sometimes itulah kadang cakap like too tired Need to be driving alert lah. is- Kalau boleh minum kopi. True. bro. Betul. Kopi daddy boleh Yes. bagi kau caffeine untuk kau wake Aku up. pun sekali pun nampak dekat Instagram juga cerita pasal this lady nak found this young boy dengan skuter tau. Dia tengah cross the road dan kereta jam brake. Okay. Then after that semua orang buat bodoh jalan je. So dia terus rush to the kid and console the kid. Budak tu kena langgar. Tak. Kereta jam brake. Okay. Dia trauma. So budak tu macam start froze sana lah kesian. kan. Then after that budak tu masih muda. So aku baca dia cakap budak tu solid his pampers. Kira kan Soil solid lain. pula. Solid berketul. Solid berketul. Solid his pampers. So macam terberak Dia Ya terberak. Allah, Then kesiannya. tak ada orang semua jalan buat bodoh. Dia angkat tu budak. Then dia pergi call police. Dia beli pampers. Dia tukarkan budak tu yang pampers. Habis budak tu macam that small window frame kan, time frame right. Dia macam tak nak lepaskan tu lady, macam like Dia dah takut lah. Dia lah trauma lah kan. ya. And Seorang lah budak tu. seorang budak tu. What is he doing Ya. alone? Ya. Dan tu pasal aku macam ni pun kalau tak ada orang report pun missing kid juga. Ni Betul. betul-betulnya missing kid. Betul. Kan? So the mom called the police suddenly get hold of the father, then Daripada get a hold of Aku tak mom. tahu lah. Get a mom dengan parents lah. tahu get a hold of life lah Get a cakap. hold of Ya. susah lah. Tapi So- kita kena get a hold of this kopi lah. Sedap gila weh. Aduh, Spanish Aku fly. nak ni every Spanish week boleh latte tak? ni. Sabar. Sebelum apa-apa, ingat kepada semua parents please pantau your kids lah. Ni kita dengar cerita-cerita ni pun macam ngeri tau. Kita rasa pasal we as parents kita tahu feeling tu macam mana. So Correct. please pantau your children, especially kalau they're going out or where they're going. Yes. Korang kalau nak pakai the attack technique is up to you, your Carry on, discretion. Carry on. Up to you. Korang parent, korang tahu apa korang nak buat. Tapi just be very very careful jaga anak-anak korang. Jadi aku nak tanya ni manager boleh kita dapat ni every week tak? Ya, melampau Syul. Aku for a coffee lover, this one is good guys. Coffee connoisseur. Setengah, Kopi dia. Aduh. Dah setengah kan? tu. Sedap gila. Okay Dia- guys, kalau korang betul-betul tak percaya kita, korang boleh DM dorang kat dorang Check punya out. Instagram. Kopi_daddy_SG. Correct kat bawah sini. Yes guys. Sama description kita pun kita akan letak jugalah. Yes sir. Then guys, Hmm. kita minum kopi kat dining table. Betul Dining Dining table table dalam ada living kopi. room. Betul. Kalau Segue nak sikit, living segue. room lawa, kontak siapa? Design. Betul. Design Box Design SG. Box SG guys. This episode is brought to you by Design Box Private Limited. Shape your space. Realistic quotation and practical renovation. Code SSBDDB5 to enjoy 5% off total quotation and also free upgrade to Bloom HK Aventus Hinge. Free 3D rendering for all carpentry works. Free Compact Plus SIM cover for Compact Plus client. Limited to the first 20 sign up only. You can also contact them at
8076-2245 8076-2245. And jangan lupa to follow them also on their Instagram and TikTok accounts at Designbox Dan itu Kopi Daddy. Bila aku pandang